Basuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko bari mu karere k'ibiyaga bigari bari mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo, Uganda ndetse na Tanzania, namwe muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda mwese nabasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza. Munyemerere mbabwire ko umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame yagabiye Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani inka z'inyambo nk'ikimenyetso gishingiye ku muco w'u Rwanda gisobanuye ubushuti, ubwubahane ndetse n'ubufatanye bukomeye cyane hagati y'abayobozi bombi n'ibihugu byabo. Byabaye kuri 20 Ugushyingo 2025 ubwo aba bombi basuraga urwuri rwa Perezida Paul Kagame nk'uko byatangajwe na Village Urugwiro binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yageze mu Rwanda kuri wa kane mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 yakirwa na Perezida Paul Kagame. Biteganyijwe ko muri ruzinduko agomba kugirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame, bombi baheruka guhura mu ntangiriro z'Ugushyingo 2025 i Doha ubwo yari yitabira inama ku iterambere rusange. Icyo gihe kandi baganiriye ku guteza imbere umubano w'ibihugu byombi ndetse n'imikoranire. Byitezwe ko uruzinduko rwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani rugomba gusiga u Rwanda na Qatar bishyize umukono ku masezerano mashya y'imikoranire, ariko kandi bivugwa ko agomba kuganira ku bibazo by'umutekano muke uvugwa mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, aho Qatar nakomeje urugendo rukomeye cyane rwo kongera guhuza M23 ndetse na leta ya Congo. Mu minsi mike ishize baherutse gusinya amasezerano i Doha muri iki gihugu cya Qatar akubiyemo amahame shingiro agera ku 8 bazagenda baganira kuri buri hame kugeza yombi arangiye, ndetse kandi no gufata ibyemezo no gutangira kurebera hamwe ko yatangira gushyirwa mu bikorwa. U Rwanda rero narwo rurarebwa n'ayo masezerano akomeje kwera i Doha, cyane ko u Rwanda narwo ukomeje kandi ibiganiro i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bivugwa ko bigirwamo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Donald Trump, ariko bikavuga ko nanone ku rundi ruhande Qatar ari umwe mu bahuza. Bibutse ko bigizwemo uruhare na Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda mu biganiro bagiranye byaje gutuma uwitwa Paul Rusesabagina afungurwa asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Qatar rero umufatabikorwa ukomeye cyane w'u Rwanda uyu munsi wa none nk'uko amakuru bivuga, u Rwanda na Qatar kandi bifitanye umubano w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, ubukerarugendo n'ubwikorezi. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways zegukana imigabane ya 49% muri Rwanda. Uretse Rwanda, Qatar kandi afite imigabane ingana 60% mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Emir wa Qatar yerukaga mu Rwanda muri Nyakanga 2022 ubwo yari umushyitsi wihariye mu nama y'abayobozi b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango wa Commonwealth CHOGM yabereye i Kigali mu Rwanda. Ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba nibwo yageze mu Rwanda, hanyuma ahita ajyana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu rwuri, aho rero yaje guhabwa inka n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Byinshi rero byakomeje kugenda bigarukwaho. Reka rero mpindure ingingo gatoya mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa ni Madame Louise Mushikiwabo, akaba ku munsi w'ejo ndetse na mbere yaho gatoya yarabibaraga inama y'umuryango w'ibihugu bikoresha muri rw'igifaransa. Uyu munyamabanga mukuru rero w'uyu muryango Madame Louise Mushikiwabo yatangaje ko yashimishijwe nuko hari ibihugu byinshi cyane umunyamuryango byamusabye gukomeza muri izo nshingano, ndetse bimwizeza ko bizashyigikira kandidatire ye. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru kwa 20 Ugushyingo 2025 ubwo hasozwaga inama 46 y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya OIF cyangwa se Organisation Internationale de Francophonie yabereye i Kigali. Manda ya kabiri ya Madame Louise Mushikiwabo yatangiye mu Gushyingo 2022, bivuze ko asigaje umwaka urengaho gato ngo abe yushije ikivi cye. Mushikiwabo yavuze ko kuri gahunda y'inama minisitiri hari harimo no kuganira ku gihe abashaka kujya umwanya yicayemo bazatangira gutanga kandidatire zabo, ibintu bigomba kumara amezi 6 biyamamaza. Ati muri urwo rwego nasabwe n'ibihugu byinshi cyane bivuga ko bishaka gushyigikira kandidatire yanjye. Navuze ko ntari nka Abdou Diouf wayoboye manda 3, mu by'ukuri byanejeje. Ati byankoze ku mutima kubera ubusabe bw'ibihugu byacu binyamuryango. Kugeza ubu Abdou Diouf wo muri Senegal niwe wabaye umunyamabanga mukuru wa OIF igihe kirekire, no kuvuga hagati ya 2003 kugeza 2014. Mushikiwabo yavuze ko azabanza kubaza ubuyobozi bw'igihugu cyamwoherereje, no kuvuga u Rwanda, kuko abakandida batangwa n'ibihugu binyamuryango. Yanahamije ko azabanza kandi kureba niba imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru hagendewe ku mategeko yo mu Rwanda itamubera imbogamizi kuko ayegereje. Yavutse mu mwaka wa 1961. Ati nzasubiza ibi bihugu nyuma yo kuganira n'abayobozi b'ibihugu cyanjye. Madame Louise Mushikiwabo yatowe bwa mbere umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri 2019 wa OIF muri 2019
manda ya kabiri yayitorewe mu gushyingo 2022 mu nama ya 18 yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu muryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie yateraniye i Djerba muri Tunisia. Akaba rero aribwo yongeye gushimangirwa nk'umunyamabanga mukuru w'umuryango rero muri manda ye ya kabiri. Tukiri kuri inkuru ya Madame Louise Mushikiwabo kamabwire ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Louise Mushikiwabo yatangaje ko nyuma y'intumwa bohereje i Kinshasa mu Rwanda ndetse na Togo baganira ku ntambara imaze iminsi mu burasirazuba bwa RDC bahisemo rero gushyigikira inzira z'ibiganiro zatangiye mu gushaka igisubizo kirambye ibibazo by'intambara byugarije bimwe mu bihugu binyamuryango by'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa. Nk'urugero muri Haiti, mu bihugu bya Caraïbe no mu burasirazuba bwa RDC hari intambara zihamaze imyaka. Muri intambara yo mu burasirazuba bwa RDC, Kinshasa ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa AFC 23 ariko rwo rurabihakana rukanagaragaza ibimenyetso by'uko RDC ariyo ishigikiye umutwe w'iterabwoba FDLR ushaka gukomeza jenoside mu Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru gisoza inama Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kwa 20 Ugushyingo 2025, Madame Louise Mushikiwabo yabajijwe uruhare rwa OIF mu gukemura amakimbirane ari mu bihugu b'inyamuryango by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Yavuze ko bafashe icyemezo cyo gushyigikira inzira ibiganiro yatangiye kuko irimo ibihugu binyamuryango bya OIF byinshi. Yasobanuye ko OIF yoheje itsinda muri RDC mu Rwanda ndetse muri Togo ngo baganire kuri buri ruhande ruvugwa mu kibazo hanarebwe umwanzuro wagifatirwa. Ati hari ibihugu byinshi cyane byinjiye mu gushaka igisubizo ku bibazo byo mu burasirazuba bwa RDC, ariko twe muri OIF nyuma y'ibiganiro byabayeho nyuma ya raporo y'izo ntumwa twinjiye mu rugendo rwo gushyigikira abahuza bashyizweho ngo bagerageze gushaka igisubizo kuri icyo kibazo. Ubuhuza hagati ya RDC n'umutwe urwanya ubutegetsi wa AFC 23 bukorwa na leta ya Qatar, mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda guverinoma ya RDC bukorerwa i Washington DC, Qatar na Togo bikitabira nk'indorerezi muri ibyo biganiro. Mushikiwabo yavuze ko bishimira ko ibihugu binyamuryango bya OIF nka Togo na Qatar ari byo bifite uruhare rukomeye cyane mu buhuza ku kibazo cy'amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC. Ati dushyigikiye rero ibihugu binyamuryango biri muri gahunda yo gushaka igisubizo cy'ikibazo. Kugeza ubu haracyategerejwe itariki nyakuri Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bashobora guhurira Washington DC kugira ngo basinye amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu ashimangira amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na RDC tariki ya 27 Kamena 2025. Ku rundi ruhande mu biganiro bibera muri Qatar tariki ya 15 Ugushyingo, RDC na AFC 23 byasimase amashingiro azagenderwaho hategurwa amasezerano y'amahoro. AFC 23 yasobanuye ko inyandiko impande zombi zasinye yagizwe n'amahame 8 aganisha ku gukemura impamvu muzi z'amakimbirane muri RDC. Biteganyijwe ko buri hame rizagenda riganirwaho kugeza ubwo ingingo zirigize rizubahirizwa kandi ko hashyizweho bihe ya gahunda zerekeye ku biganiro bizakorwa kuri buri ruhame. AFC 23 yavuze ko mu gihe impande zombi zizaba zimaze gukemura ibibazo bigaragazwa mu mahame yose, aribwo AFC 23 na leta RDC bizagirana amasezerano y'amahoro ya rusange nkuko yakomeza kugenda babigarukaho muri rusange. Byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa, gusa reka amashimire cyane bifurize kugira igitondo cyiza n'umunsi mwiza muri rusange.